0534 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pass your first day. Pass your family, Marjorie, because I do do. Marjorie, I'll pay your name and say. But the Yamiasi, Emma Wabrabo, saying Yamia Fiba Quaka Waffle. Let us say. Yamina Wakuma Sweden now. Mr. Yamis and Yamima departure me, and I send me home for me. But Yamiduma de pain, most of the never my bravo. The damas from my dear friend now. Enemy Busha. Amen. Amen. Good morning. Too bad. Hello, good morning. Good morning. Me ba chef for say. FM Ben. Ben kasa free fa. Me kasa free tema committee 5. Ben an opeye na Nyankopon say. An opeye ya sama kuwale gabilan telemakasi banya sama tuwan Yesu Kristo. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef for say. Hitman pa chef lem Lizzie me kasa free akra no ta. Lizzie an opeye na Nyankopon say. An opeye de nyame ase. So the young kwan ya home ya chain. Be the nyame ase ma wo kra kwabra. Unkwan we ni pedua no ho. Be the nyame ase ma wo new age. Ewrade nhira no onye okesie. Ewrade ma wo nye se dua esi esubonten ho. Wa haban empa wo so da. Ewrade ma wo moma so nye den chen watamfo. Ewrade mfa wo nsi ba bia mapom ma etena. No ma wo moma so nye den chen watamfo. Ewrade nhira no onye okesie. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. But for her fan abena me free fitama community 1. Abena ye na Nyankopon say. And I no pay me person me day radia say. I will pension ni ma bedu any me bushia. Nti me dana send no pay. I will use them say me. Amen. Good morning. Good morning. Hitman. Me ba chef for say. But me the gift me free asan. Gift ya na pay ye na Nyankopon say. But no pay me the radia. So no anode Enquires. No cry. And the radia sense ma also cry. If it says minim senya me de afi baako aka onfie ho. Me bagio ono so ye Saturday no. Nti afi baako nya me de aka ni mfie ho a. E ka kire ni senya nkopon nchira no. Onye ne kese. Ohwe ne so. Ba bi ode ni nan besi bia. Nya me mfa ho enhye ne. Ka akola no na dano na kokitele di ni birthday. Ana na proba no ewo ho na ye free na me ka che kokitela se o me si kokitela ni ye na me se me ba ne be ma no when you 19 years nti Nyankopon hira no hira no so ka che ma si kokitela se me chia no ai o ba ne wo ma no me da se so to me afraid. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. From Mr. Fitashi. Of ana pay ma meet you. Yeah, the nyame ase side party and they be. Don't kind of fam kono fam last amen. Amen. Me da se also what to me afraid 0593406565. Good morning. Good morning, man. Me ba chef for say. And where Imam Faith Legon go to Saika. Iba na pay na Nyankopon say. And I pray the nyame ase say matonka. Masini put your phone in and can pray. Oh, you to do. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Asante Zongo. Oh, what do me? Nenedi wadawruma bijina nkoko brodu bi afra wo se eye hotel junction. Okay. Ma be di djuma bi ho na bi sew. Bi sew ani die mu ara. Me yire me mar mi se o bo se. Me nkere na susu were ma be kere. Enti ani die mu ara o mutie DLFM ho. Abuso kan Zongo ho die. Meba nya me bo pa ya djuma die be die re. Biye na adia tie biam dia. Bini e me pa chau. Mame to nyom kakra nyi Onyankopon ya wate. Bisho nyame sumunuo. Ansana wawo. Ebi ajaja badi nyina ra ube da ni eja. O da sadie. Bisho nyame sumunuo. Ansana wawo. Ebi ajaja badi nyina ra be twamo kwa. Mai DLFM misi me dara so widayo. Me kasa misi minam kokko. Babi afra hotel junction. Azu so misi me wram ansana diachi. Enwo me ya mati me wram. Eti anonyam ka osusuru hene. Dadi Lumba asafia wan kan ho wate. Beda say
Yo, Asante Zongo, Mr. Medasi. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. But your friend Dexon Badako, where could you do by Macafe, the Christian religion? And a pay and then Yanko say. And a parents here that Chidian Punyanko Pongasi. But say, yeah, Dom Navasada, Cassia, Dom, and the pay what ye minam and Quacata, or Madanas, at the Naman Sapi Jim, about them, that was you. Then as maybe as my Omangana or my pen and Abuafumina, the Danasi. I'm a DLFM profile by any made my four Hitman, and if you ever could use some P. Mokan. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. If you are going to make a If you are not paying, then Yanko say. then I'm here to sing a coupon and I want daily. But then I'm here to sing a coupon there for a quacker won't feel. Amen. And any penny and the young star. A coupon share water. Amen. On born home by. Amen. On phone card, don't card. Amen. On more name film board than as on name film board on your coupon money, Shira. Amen. Money ye dear. Money young coso. Money couldn't dear mouth. Amen. 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 Good morning. Good morning. Me patch your first say. If I'm up here, I'm going to 25. Apia no pay and then Yanko say. The Nyamias, I won't call what they are saying. The Nyamias, Mamma District Pastor, Omti4, Pastor says at about 4, name qua one in the bushing. The Nyamias, Mamma, you're in the bushing now. After the Nyamias, Mamma won't qua. Or Duma, any Shara, I would them often Shara. Amen. Amen. May that say. So also what to me friend 059340 6565 0534 050 199. And I'll pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Then Yankopon. I say good morning. Good morning. Me patch your first say. Moses Dawanyani. Moses ana pay then Yankopon say. Ano pay asidanwa ne be rabi. We should support the bambo panty. Amen. Amen. Moses also that's so to be a friend. Hello, good morning. Hello, good morning, Mr. Hitman. Me patch your first say. Original Gamshin shoe in Hitman. Master Gamnet to say. Yamiadum Pacho corner on sweat. Me patch your me so me who your pay and then Yankopon say. Ano pay at the Yamias say at the baby in Ghana, and that's a thing one. For the beyond to Ghana. Your boss or boss and oh, says Ghana, no says the money penina. Not on my Ghana. The peste on my Ghana, yen. And ma a money pie and what toy any G. You send me. You been more Europe or money G. Now more cancer panel. Yes, so on my Ghana. As you see, sir. Men penny fool me in a jaw when I sing a mess. I say, oh, my dream pinions and new dear. No more on my Ghana and young costo. Hitman. I'm so count no more by say what they are about. I come up here and ra. Me tell story pa Hitman and you better. Yes, when you could Musa do baby do say and neck. Obia na wo share room, Obia na wo share asase, Obia na nipa nimu and net dear. Till one can the Hitman. And then count on one say sharp. Hitman, let me be so say, Osai say, Nagam Shishu, Nyam Pabua, and Merona, so penny betting. Mate, me that say. Better make up. Me that say. Good morning. Good morning. Me patch your first. Me patch your me who your pa. Your family is in Casafre Dawonya. Lizzie and pay and Yankopon say. They who are saying no pain, so and they are telling me from ma. Me papa ni me and my busian in any black van. It's your Roman father. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your any. Patch every piano. Me Casafita Manuta. Piano na pay and Yankopon say. I thank God for my life and my family this morning, especially my boss Gamshi Shu. What the Manu Town. Amen. Amen. I'm streaming live on Facebook. On Facebook at DLFM 106.9. You made any demo. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pass your first say. This is Adjo. This is Adjo Agunan Saba. Oh no. And I pay and Yankopon say. Me dan amia se bebre ma o Hitman. Me da say. It's an say ni penina le nya ne sa. Afia wanya aka wafe ho. E dan amia se ma o da. Amen. Amen. One 6.9. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Me patch your first say.
from California to Newtown, Bankuma. California na pay na Yankopon say. Hitman, or the Asiba Kwakawason. Or men are ones in main to me, a few ways so. There were Enquires, once month. I want to see. Amen. Amen. California. Good morning. Good morning. Me about your first say. Yes, sir. If I say. Okay. And I pay a name say. I'm afraid then you answer now the American the radio at the DLFM working. And they covered by a Jumewura that the Lumba. And the men so from in the Bushina. The radio is to a boy a home fine. I'm at the party. No, I didn't see about as I sound here. Then, I'm sorry, I'm not fan of the same kind of many at the day. Then I'm at the movie, with the DLFM. And then collect association for you now. Then I'm at the movie, Amen. Amen. 0593406565. Good morning. Good morning. Me about your say. Well, Bravo, was up in the Cassette Agrensaba. Aguna you. And I pay you. Mate, yeah, so yeah, that's a pass what to me. A friend now, I'm live on Facebook. DLFM 106.9. WhatsApp messages are if you are making kaka crap. Augustina coffee different time community 11. And I pay what's what then you could say. Fire different tissue. I say, Hitman, good morning. I thank God. Piano different time in Utah. Good morning, Hitman. Coffee school at Bogba. And I pay me then you could say. And I drive the free East Lego. I say, Hitman, good morning. Amen and amen. Good morning, I thank God. Another wonderful day. And seeing me through the month of April. Thank you, Jesus. Amen and amen. I was there. I had a said that you did this here. I go for 1 day and I said that. I feel 1 year I come and swat you from my 21 minutes after 6 a.m. DLFM 106.9. Yes,
DLFM 106.9. Papa. Wake up, Ghana. It's a brand new day. Hey, you my papa. And Papa, me dear, what day? Obia, be an idiot. Okay. Oh, so miss you. Where you me from? I never come with. Now me where you me from? DLFM 106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Six minutes after 6 a.m. here, 14 more minutes to hit top of the hour 7. Still to come on the show, major stories making headlines in the national dailies and apeko wakrata nemo boso no yede ba. Sami we better say. But phobia and the wodi one birthday your mom happy birthday. Happy birthday and command na te amuate. It's your birthday today. Happy birthday and command na fia nya kwa brono ba. Happy birthday and confirm out. Esther Wusu, Esther from Paul, Patricia Ampoma Dankwa. I know birthday, happy birthday, go down to you, Patricia. Go party up here. I know birthday, happy birthday, and come out quick. Mammy, a crab baby. I know birthday. We're streaming live on Facebook. Ready to demo live on Facebook. And to the Facebook page in the CCR. I'm DLFM 106.9. DLFM 106.9. Theresa say, Hitman, good morning. I thank God for the gift of life. Happy birthday and come up, Prince. I'm okay. Of the Ghana Navia. Piaga. I say, Father, salute this morning. Good morning, Hitman. DLFM 106.9. I
DLFM 106.9. Stories making headlines in the national dailies, my brother Atinasi Sabibi. Rasabi, good morning. Good morning, Brakobna. Bibi Akamadian. And I love your shirt this morning. Where you polo? Thank you very much. What you punk with the no, I page about and I said, you're quite nice and say, yet snap on corner so now, Kunimdia baby, dear. They send the Jenny to us. Nice one. And you know, and I pay wabo polo shirt to correct pa. Thank you very much. And well, lazy me musu kamaga. You looking so, may your bank amaka so you looking so sweet this morning. Wow. Why if pa? Thank you. Why if papa? Na, and I pay you be doing kobo. You be doing kobo pa. Komo ho pa. And komo wo ho papa krumha se bedwo. And komo pa but sabre die wo brani ko wakrata ne moboso no Ghana fotiu yenkwai. Brakobra medase any akwanya wode amamen na yemfa akwanya we so na yenchia DLFM yen etiefo nyina titiru any DLFM Callers Association ko nyina ene bio nso yewo dear eye fantasy club ne chia mo nyina ene kuku ahodo nya Yakopon nhira wonom se ene nso Yakopon akwaso ahwe nyina yeso na ode yenkwa achaye nenne omokasa fidie no da so da DLFM 106.9 Brakobra bia yedru no eye kuwa nkrata no moboso we ne to yebo ase ebobo na poso to kotoku wakata ne bia ojemre kenkan ebehu nsima hodo wo munyina na nambre ntinom yenhye ku wakata moboso na se na yemfam free the chronicle ku wakata na babontia no pay na wo kire misem aka na frankatwini edema MPP amanyoko na ono kurere nso na oye aka na omampeni ebede kirim ewo MPP amemwa etwamen Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiafo ni da ha no misem na behu se MPP amanyoko ne babire na etwa ne ho ahia ensema waka nyina ne se Ghana fo ana afenso MPP amanyoko ne nyina da entimi envanche mfomso ahodo bi amanyoko ne ye emre bi atwam titirum efitiri eye Ghana fo tumi amde hye wonu musem emfimpim mienu enu dunsiam 2016 ebepem emfimpim mienu ene adunu nan mu no omoden somoman Ghana nanso du ba bi no na ne mabi nkonkan nti Ghana fo to aba editia wonu mu chirim se ne mabi ada nkonkane manunti ema Ghana fo bufu ya emfimpim mienu ene adunu na abatu omoden ete red card ede kire wonu no wanom emfanche omo pa omo chewalen akwa krata de won sensem ede aba emontene esum sanso na behu Ghana mampanin John Dramani Mahama ne foni da ha no musim na Ghana mampanin kire mu asese amekese die adwuma wure ono ano beyo na nyuma woto ha nyina ne sem Ghana mampanin John Dramani Mahama ndrada otumi ko bie adwuma wura hyehye pa ode ba bebo Ghana ene nyuma etimi abuso ma Ghana etimi akonkan ye po chemse we no enya fanfa kram adwuma bi bebo pa ma Ghana hunya ehunu se yes o men ye koye ne mpatitiru ene nyuma mu Ghana mampanin John Dramani Mahama ekire mu am Ghana fo nyina kan yakoma emfanto ye mafiri se mekese diem adwuma wura no embaye the party se bia no ma Ghana fo ye bete dende atadwofo akura katai ede ho sensem etimi ede aba emont no esom sanso na obehu OSP kisia japan ede wo chense mekese diem watumi afare eye bribery charges ede etia Charles BC na wo chirem se sa Charles BC we no mebire na afa ne nsase o man Ghana mu chese ne galam se hu sensem be bi na be dokro na mu chirem se papai ada
okwa kwagyanama mla etimni na diesie ye pa na kyena bi ohwe ade a wapi ho a kuakate edi adaso eye di chronic kuakate ena de ho amanebo etimi ede aba emontene so sana mekase no kuakate ebo amane esem Ghana ne yedi kan euroli eye chip eye embedded passport ababontene so awe no emu de part sesebia no manam passport we na e pa no sa passport we no bra kwabna o mu kire mu a emu da ye pa na bana da na hye ase a mekase no aso no hwe o man Ghana NF nsamano ne kita hudi so Samuel okujeta brakwa ene ochimisi amekase de o man Ghana mu yakwa na befo kwa so eya chip embedded passport emu de papa we no sa passport no sake be de se chip no ohu we entete obutentim etim de etim wo nsem nyina wo mu bia we ne mu de pa akwa kratai ede ho sensem de abonte chirimsi we ya hyase edi dwuma openipo no oye chief of staff Jiro Debla ni saka ne de a tesenya simkuma papa ne gi agie no we nya nkrata sembia ete se chip na wa na wo kra kratai ede ho sensem ede aba emont no esom Bakobantoa eye kuakata mboso ne kopiem wo daily guide kuakata no ebo amane ese asante mampom wanom ehene nana daya wansori biu da sobre osai bunso otosumienu bamowu edna pakan enam tentenwa dese sa abetam no edna kopiem ewo ensodo amekese die Asante mampohene okotena konwa no so emfempem donkron ene aduasa enkrom 1939 wadi hene saa bapem 2025 26 years ni na natumie dia asante mamponso bakobra abakosem ejire musem ono nkuto ene ohene Ghana yepeja no edinisi akonwa so nkonkosoma efiti 1930 mo no mode kura no na hinie no enya dia asante mampom asase ho manso anase ne ahinsie ho manso bi asoda koso da yetu ahene ye ntiase ye bepam ye beje wakonwera firinisem wonsem fata se obeja hene abakosem teze papa we emla hodo de akode hene ne bia nsi da ne sente ne da sebre osebunsu tosim yenu asante mampo hene nana ye bo abaso se sompa ukosoma asante mampo no nankopon emfa wokra emfensi ya mekese diem endrada ena asante mampon oba heman eye nana difie ena afenso okopie mu ewo dwoso heman so am nana ya asanto anso bomoden akopie mu ewo otumfo osetutu otosumienu ahemfie manhia ekobo na mane yese asama ato asante mampon kroduane ni ane soso kwa kratai ede ho sensem etimi ede aba ebonteno esom Blakoblenya kuyani mwem nanya konkopie mu ewo di Ghanaian Times kwa krata no ebo amane echirim sem krata fata simi dumienu ne Ghana mampeni se de medical aka na wonte Ghana mampeni etimi apa adwumawura initiative no hontoma aba ye hwani mu se nyuma betimi akreti 10,000 businesses annually anya hwe kra na fibia no se adwumawura eye policy we no entimi afa nyuma amagana mu na nye enyuma mako empemutu ena Ghana fo betimi nya bia we sankopo ya den bibia konka ne de na Ghana fo atadwofo wa yate den na bibia be konka ma Ghana so we de se de tie no enyuma abuso ewo oman Ghana sanso na ndo ada ene pressure group bi to mo husi egu montene so dende oketechie free from mensa na da wono ma no wone mu kire mu a Ghana ma panin John Dramani Mahama oba prete me no ka kire Ghana fo so oba galamse no odne na besi fom te se sabe osono na watu susa na watu asese hu magana galamse ya hodo am esa ye na traye ye nsase ene yakwa ye titiru ni kwadwuma no eso atimiate nanso Ghana ma panin ba anya hwe kura no bosom be ye nani o ma hwe ne hu sa bibia nko bibia ma ne senti omo kam gu montre so na kwhye ye kire na se am wane mu tim so mbe ye sa na so tuatue no ombe koso ya bi ene akopim ekina da ukwadai na ndo ada enya semkuma ejire sesra o Ghana nkabo premantem a obehwe ko akata ni ma krojanko ma bone atete ne prakas ahodo o ma twetwetwe so bia galamse must stop declare state of emergency nya semkuma
omo kasa se gada man pani John Dramani Mahama ni me yade opa galamsey no so opo omo no homade no mfa hye kese mfa nto so a kwakatai ede ho sensem etime ede aba mountain esom sanso na the new crusading guide aba mountain so na yekase kirem sem ubehu oman Ghana otemuafo pani amekese gada man pani John Dramani Mahama atwene dwumade dia sensan yene aye mame Gertrude Alaba Tekno Esaba nifoni da na musem ene ko akata no eba amane yesem MPP amanyoku na afia amanyoku ahodo aka o maganam echirim sem Sunday suspension we Ghana man peni dia man the way politically motivated tese we de ayamanyosem ena Ghana man peni John Dramani Mahama oyenti ebeye ne manim yada sana mutu a oto so betimi atwe o magana temofo peni eto de atwehwem no onyai efise de oyeyi etiatia Ghana manafin so egu o my Ghana kabi na mekabi amemu no anim ase akwakatai ede hon sensem etime ede aba mountain esom sanso de yanko anim na yanko enko piemu ewo di Delhi Searchlight wato no eye ne torch ne sei ko ena oba amane echiremu am MPP other parties ready for demo eno na yaka ho asemti yengusua enka ho asem bebre na yengusua enka ho asem bebre na meke se no openipo no eye mashe bedwende ma de hia one more asen of amke we no yasen south moma Reverend Tim Fojo bra ko ban foni da ha no mi sei nansen ekwajeje srasa mo kire mu am eye wabon ho maden atimi enwini 1 million Ghana cedis defamation suit ajese we nya sem kuma hu ha obi kan sem be defa no wode ne ko gina mu okot make say ne Tim Fojo wade nkonem 1 million Ghana cedis ye sika we panka na bra ko bra we di ubede na nka obi to fa ha no ma anka osime okwado ka na akọ no wachiri futuro na yi me wafa se ye friend say Tim Fojo sika we di nka ndo bra ko bra di ne bede we hu ana defamation case anka wa wini ka to sika ifa he ode baba on ode baba we anya hwe kuro chemienu kura ma ye ba akokora sanka bla komle begine sa and we the Reverend Tim Fojo ataju for wate dende obi ka kan sembe di gunu nima se ode kogire mu okoto a hyese ne saka sika botene 1 million Ghana cedis adwonko sika ne mu ode sei na we sika we onton fa he ka be ye do ene ho sensem no Sansona I will contest MPP primaries again in 2026 adai ni mo ani abre almost yen kan kire Ghana fo nyina se yankopɔ ya adoma emfimpe mienu ene aduonu ensia mu MPP amanyokunu betuma bie nkrata de ato no mo bia ne kondo so ba akɔ pre omanpenin dibre e MPP amanyokunu di mo no betuma kɔfale ne senti ono adai ni mo ba akɔ pre bi enti mo nyina mo naso na nyame ya adoma hwe ne mu so betuma di mu nkonem ebegiro adai ni mo befa ayo wa na wose se edin ni mono edin a ye de to a modern modu won we ye fighter we Obia wotume kopa se nya de a wo no wusuro nkugu Davida sentina mpenifo ka se ni mo ho ye ntimi wa se ni mono se wono wo ko ne wantumi wa ne wasunsu a wontumem won na won mo ko tumi ke kawo rofrofo no so ya na enye je tumi ke kawo nyina osunsu a wontumem obesunsu amzia na mpenifo se ni mo wo ho wantumi wa otutuntuma osunsu amukura ne so oya yale a oti se HIV no ono onya tentamo sa de a oni nkugo da o obagide o pa chi sa akọ peme se ba mu wo befa befo akwansa nsie do enti sa wonya wa chiri die da oni ye hwe ni mu na ebeye ye befa Embra ne nkrabia na beche. Embra ne nkrabia na we de zigibi de minim so befa de ni mo de we embra ne nkrabia mpa say we delegate na beto aba no tesi amate sem before ne kwakwa reforms ahodo bi wo constitution no no mama kwan ne ba beto aba na nka obi o okita party card ne bi no on to be monya ne sa sente sa de a mo besen adi ntwo me de me hwepetete krem sa na me hu no sa eyi delegate for no wo mo na mu di amanyoko na bro no sa delegate for no di amanyoko na bro no enipa kitua bi na amanyoko no o mo sigina ye di amagana fo nyina o mo amanyoko ne ntumi krata ne bi na mo akwaji sika
yenim won sika pa wo mo gigu omboto mu no nyase mkuma na o magye no makoyi ni pempo ebia na manyoko ni nyina mpe bo se na manyoko no chichemu aba se ye mpew ena nipa bia kwaji sika ntini ye kwe na akwageta and the reforms na monye amanyoko ahodo ni nyina nya reforms na moto aba munya delegate for na chiridi obi oye party ni ba no na kwanye ndonto bi na mo na Ghana fo nyina nsi gina ye mam why ente sa nkugu eba no bo nsi yankopon wote ase Black Obra yemfa we mfantu yense bo di metro lanes kwa kata bonten so ana wo kire mi say zoom lion wono mpa propaganda for ye mountain so ana afin so youth employment agency me body sa pa na makopie mum mi ncha me wo faase Malik Basentali me chewa no pay na onim se ne ensem bia mountain so kire mu a kesane zoom lion djuma ko ni sika o made ma o madjuma ye for no 250 Ghana cedis mu kire mi se sika ni swanti so man tuma Youth Employment Agency for him say omo contract no 10 time wanom entimi renew ana ko wakata mountain so ekire mi say no need to panic Ghana for mo bia yam hihye no titru na adwuma ye for mo ya adwuma e wo Zoom Lion adwuma ko na kache ana afin so Zoom Lion Company Limited no mo kire mu asa de tebia no eya badwoko o mate e de for ma Ghana ya tena ye e kire mu wambadin atena se ni panifo asinkonwa na boa na sa mentemo ase ahodo a asode e de fa Zoom Lion adwuma ko na afin so asohwe ma Ghana mebunu ene adwuma sensem so no wo betimi esegina mabode apasa asembui ho pomasi brekata fe to sutum e woti metro lanes kwa katai ene bo ho mane ene anopei sanso ene kwa katai mane sem prosperity will vindicate ekufuatos good works bawumia katafata sonso na wochire mi sem yan kantra Ghana fo nyina sem efitiri ma yeto aba e de ma Ghana mampanin John Dramani Mahama mikase ni sitia no ekime kodi baabi ena omangana se yekọ US ay se yachim akwa kodi Burkina Faso yehunu boto ano ya de kura de ahyem de okire mi sem yama ye homre na Ghana mampanin John Dramani Mahama akane omampanin no debut we ya kane omampanin na adodan kwa kufu adom Ghana fo nyina behunu nyuma pa oyeye ni senti yama ne mre pa na yebehu se de mamu pa obuye we aya kane omampani be dechi Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ene yakasai yemfa we nsore kura we ene kura kram ne kura daily graphic ene wo kire mi sem adwumawura blast off program to create 20,000 decent jobs annually anyway Ghana mampani John Dramani Mahama for ni da anam sei ene daily graphic okuni ko akata ne kire mi sanya hwe kura no afibia nyuma makoma empemadu no a emu odepa sa no manam ena Ghana fo nyina mo betimi anya dwuma we yatima ma ne ma kon kan ti ba kobra ko akata mbo so ne nsem de do so pa nanso ye nyina we suem na fa ne nyina mfa nsi nansa na ba ka menti we mfiri no yewuram a na yewuram krante DJs gibi bua me wine na menti ade we simple mfa mfiri no yenko yanim e we dwuma de ni so we ye happy birthday enko enfamam Agnes Samira wono owo kumase swame nene eyo awodenti ahofadua happy birthday enko famone eye wawudai twede pon yankopon onhyirawo ompeja na nyawo kese se de wani mudua na ahofadua ne tie no yankopon koso na nyawo kese onfa wonfiri adumo enko adumo na ompeja na wiase nyina hunu say yes wo Agnes Samira yankopon ena hyirawa ama wasiesie se otomro sie enti na wawudenti Agnes Samira ene wawudan yankopon hyirawo na nyawo kese pa wo kumase swame Efruwan kasa wadamfo wade nyina Samuel ofoli boate ono ya adwuma ego wontumi radio na afin so television tene happy birthday enko enfamon Agnes Samira wo Kumase Swame Efri wadamfo Samuel ofoli boate ono ya adwuma edema wontumi radio and TV Sabi bi ana pay me that say. Going for a quick commercial break. Here, besi ya. Hey, Kwame. Ade wakabu mo ana inso awo no mo ha wanisa. Se sese de wo mne banko a ehia wo aden. Akosu ya ebuo mumpo. Isu amenumi anya kama. Pesu papa no ma chomebo. Isu na kasen. Anope dem de asema sio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mo ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wonombi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mame kanhwe.
Nsu papa ni. Anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akɔhyehyɛ me fridge mu. Sa? Nana. Kwame, said the akosia canon. They said, my bush afford the mamma musu papa, a lumba and super. In Suaba, you jam my so any asset get to a cry. They say, I don't know and one will be a two accoton. Don't want to pay fear more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in super. Sania, I don't want to be a tour. Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. The Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting for your website www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadiena ewo Lumba in super natural mineral water. Get a grip. Hey, Kwame, at the work of woman, I saw one of how when it's said the woman about quiet here. We are dang. Akosia a bomumpo. Insu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo nso na kasen anope dem dia semasiu anope ya na na ma mensuo bia no mensuo kroje aye friend Lumba nsupa insuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa mensuo de wasa wonom bi insuo ne ye kama Lumba nsupa ma me kanhwe Nsu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akɔhyehyɛ me fridge mu sa nana Kwame, said the akosia canon. They said, my bush afford the mamma musu papa, a lumba and super. In Suaba, you jam my so any asset get to a cry. They say, I don't know and one will be a two accoton. Don't want to pay fear more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in super. Sania, I don't want to be a tour. Abra Akosia, a bomb, and I say, Opia. The Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting for your website www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadiena ewo Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA aji ejwedien kratwe atum. Hallelujah. Meden ede in shrapa kwadwo isamebi. Nyame somede enti da bia mesom Jesus. Chiame kwesi adai eni kwesi adabia. Anopando sia ekwapem anopando ndu. Dwumedi a yato ne den se mesom Jesus. Ye sore nyame, ye pagya nyame. Na ya yon kesiye live ewo DL 106.9 nyame onshirao. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right, 106.9 FM, and I'll pay Anidaso Wɔhɔ Obia. And then I want to check your time now, 13 minutes after 7. Nana pay. Give us peak capsules. Premature ejaculation, sexual weakness. What do you know? You give us peak capsules now. Make them for Eddie amount. Yeah, they give us core capsules. Aba. Obia was si tire we ya. I am Tim ne hawo, Coco ne hawo, Amai ne hawa. What do you know? You give us core capsules. Mount Sankabi. Give us about me shanswaba. A dray a support your immune system. No, a kutia malaria, typhoid, and if you join this. Also boost you appetite. I'm also to me TBD pa. Didi pa. Nti do no. Your friend give us about Mr. Drugstore bia I won't sabeke bia to. From 24 I was 0543 222 470. Give us peak capsules. Give us cold capsules. Give us heba Mr. And I pay ending come on. And I've been joined by my brother. Wapam what baby Joe. So besu. I'm of my Ghana. The Akoswo Ghana kurum ha de na je se jadwo bra na obebo bina pa asu ama o my Ghana sabe bi e wo fie hanom mehwe na fe me ma baby dwo pambo akwaba
Opambo, good morning. Good morning, Hitman. Bibi Aboko dear. I'm Adam Boko. Nice one. Sabibi, good morning. Good morning, Rakobna. Bibi Aboko dear. Yeah, me Adam Bibi. Nice one. And I pay me pesi e din komobi. Okay. Na enkoma me pesi e bono. Anyama bo aye din wo krom ha papa. Se wo kuta sika wo to ade. Anyama bo aye din wo krom ha. Na hwehwemu kakra DLFM Anidaso Wɔhɔ team no yaye e kire se import duties e wo krom ha. Se freight. Wodi nyoma eframa no ne aba krom ha no mo no. Import duties no akosoro ama wana wo kra nyoma ba krom ha no mo no. Eniema ne begudu krom ha no na se wo yi sa nyoma na ABS for the simple ataku na kofa baaye wo yi nyoma no prices aye san je no import duties aye je no woni choice bia se nyoma no obetoto bo ne so sanse wanto to so a sika wade kra nyoma duty a wotua ye no eka ene beba na mehwe na fe me masame bi akwaba brasa me good morning. Good morning, Rakobra. Bibi Aboko dear. Yeah, me Adam Bibi. What is sending enkomo na ekono? Bibia ye fine pa nansa na nso no me wura mu no Rakobra yenda yetiefo na se ya listeners na se e wendra na yenna edwuma wura yem papa Charles Kojofuso na afi nso mama Lumba. Nice one. Na afi nso station manager Madam Mabel Entry na afi nso programs manager Esther papa no Silver Lady na yenna DLFM adwuma yefo ni nyina se yendra da ana fi listeners ne titiro e wendra echitai kase a yede beta wechi e wo mra wudi wa woda de yankopon no yenim se nhyira ne de ode ama wodada obi bia endra da obeboa ye ma woda ne yesoro nko no yankopon wo nhyira no no anya wonu mu nyina akase yenim se ye besore a ye bedi ho nkomo ankasa na ye bibia boja ye ne yakoyanim Rakobra mi koma asem so no okoport wo no ma ye wo adwumayefo bi wo port ho ye free binom freight broker ana brokers ana say freight forwarders wonom ena mo hwe hu ni se niam ahodo a efira mo no ne eba no mbe hwe hu se niam no eba ebedru port mo wakọ akọyi ana say niam no be firi hanom akọ aba no so sa wonsa beka sa freight brokers ana say forwarders no wo mo adwuma no ne wo mo so mo ya importers wo no mo kofa niam no me na me di misika akra niam medi fiamono ne ede ba oman Ghanaian. Right. Enti medi ba oman Ghana mu no ho hyehye no eni sen. Na kopiem wo oman Ghana temaport ho no ma. Brankomo brankomo a ye ne enipa a wo mo moden eje adwuma so mo ye freight brokers anase forwarders ni bi atwetwe. Ana fi importers ni bi atwetwe a. Ensem ne ba na brankomo mu nye de. Emu onwono pa esene kuni. Nkomo eba no. Emu onwono esini kuni minim se wa wi nwura munam da ye bibi wa aboa ne mu a ye frɛ ne se bonwono se wukum akrante ana aboa bi a bonwono wani mu a se wu yi ne wa hwɛ ne bogu ne mu wi anam ne nyina sei untumi anwi bio so wo za bonwono no ebata brebo ho me na me ka kyerɛ wo na wo yi na fe wanyi ne yi a na bonwono kopai Ajeta se we ahwe na fra nam ne dia why destroy everything bibia enti de yakoso watema port no ade hye ne bia ka se gyina bra kɔbra de yakoso no esene bonwono na wode mu huna ma ne pa na ansa me ankaza me bo awura nsenu mu akasa no me pese di kama me importers no omo ye ne omo adi nko omo kanse mi akere yen enti zigibi so beboa but men show sound no wo ho but bebo sound no wo ha sei enti wo de mam video no na bra kɔbra ma me voice no na yentie nkoma a ye ne adehye a wonom kofa nema wo no ne de bo maganim tamaport nkoma wo de to ye nim no yentie ye wi na ye wura ye ne importers ne di nkoma yentie. Start from last year, but now it's getting more dangerous because, for example, we paid everything finished, whereby we pay about 1 week demurrage extra, but still the demurrage 1 week is finished. Up to now, the container is not yet in. People have paid their containers, who are ready to divan their containers. Those who have not paid and those who are not even ready, you are rather bringing their containers, and those ones that have been paid, those containers are not coming. That is what is going on. We've tried everything, but the system is not working. So we are appealing to authorities to come to our aid and then help us solve this issue. Nti importers no won koma wodi no. Na bra kobra fa freight
forwarders ne deɛ no ɛka ho ma me. Currently, my information I've gathered from some of my colleagues is that they have about 2,700 boxes at MPS, which needs to be transported from MPS to the various terminals. That is Golden Jubilee Terminal and the T2 and other freight stations as well. So we are just pleading with them that whatever they need to do to ensure that the system works, so that at the end of the day, importers will be able to get hold of their container. Currently, my information I've gathered from some of my colleagues is that they have about 2,700 boxes at MPS, which needs to be transported from MPS to the various terminals. That is Golden Jubilee Terminal and the T2 and other freight stations as well. So we are just pleading with them that whatever they need to do to ensure that the system works, so that at the end of the day, importers will be able to get hold of their container, they should do it. Because the best pick approach alone is not going to help us. Black Obra Ochiame enim asemuka osenana wasuma. We ya deshia nkomotwetwe akoso ewo Temaport. Ena importers ni chiri musem. Wa wode niama efira monone ababedu Temaport. Wa ya hombo apese oyi niama no akoye twintwina atwan. Wa ya hombo nyina tom a wo pese wuyi niama no. Na obi onye ready ne de na yeyi ama no. Na wa nkasa wa ye krado na ho no mososo no protocol eye adwuma o Temaport. What you see? Obidi ni sika akofa ne ma no ne de aba o man ganem. Ebedru bias wo hie. Okoyi niema na ho no monso akwakwadane protocol to whom you know. Eno bia ye krado pese o kra ne niema no free port ho na nso akwaya boachi biten. Afei ade ba ko a ema ade we kura ne kan ye kana e bibia mo fa ne se demurrage. Sa demurrage no kura na bra kobna etwa importers ne nsuru mu. Demurrage no. Bra kobna ne se sen hwehwema ya ye ene importers ni bia no mu kase kire mu a ene o container ebedu Temaport na se kobase wantimi anyi for the allocated time amade amount. So ebia bosumi wei yifri ho beyi ne wantimi anyi ne pa ho a ede ba akokora beto so a o containers no emu ba ko bia no eye $120 $120 per one man kasa importers na num nsem mo kanie. And this $120 no what the bag Ghana sika imu sisi na almost 1,763 Ghana cedis. 1,763 Ghana cedis. Sikada dem 17 million. And 63 cedis so eka ho. So containers na koya de say 40 containers na okwa koyia. Bra kobna. Na say wode wuti atekura aka susuru. Hey. Wudam kura. So containers no nyame amfa fie. Na o containers no koya be de say ne 40 containers. Na say demolish ne chewa 70,520 Ghana cedis. Almost ekokako 1 billion sika wo betua wo so for demolish. Say we waste time of containers ne ho no eno no. Enti bra kobra san niam ahodo ekwaso e wo Temaport se Ghana fo be kaya every 2023-24 ho me fa ne say from 2020 ambana no ene ma bo sha say escalate ekwaso all of us said na boom agi boom na si Ghana niam abo no agi nsemu kura so be kaya akane me kokoto television set me pese me bo campaign ni din me koto ye ne bra kobra me koto 40 inches that time brand na me koto ye no na ye 1,150 cedis 40 inches bra kobra se sia me kese no sa wo ka sa koto the same television set na bra kobra unkuta 70,000 Ghana cedis you can't buy it. Sorry, unkuta buy 7,000 you can't buy it. Unkita 7,000 na kwa sa the same way na me koto on 2020 ni ho no enne very me fa ne se be de se 5 years ntemoni untumi ntobio adentra ne nyina akira wo sem ya port ho no charges a ye de niema no ye de egu wo mo de niema na free amano na ba no so no ba kobna e pantoma charges a ye de gu ni adehye a omo de niema e free amano na ba no ba kobna mu oden e de ma adehye no na hwe hunu se akobla mpelifo bu bebi sei lekeka mafuru ne keka ma adampan lekeka emafuru ne keka de ma adampan
hwe microphone ma de from na de ba my Ghanaian na se wo de bo koto bekuma wo charges ne koye astronomically e ma nimpa ne ntumi nto ye ka ne se agina mu abo wo de gusu wa nimpa ne sabe odo so de ne de ne beto ne ma na we kofa aba ne so so de to so ahwa ne hu na mane la ko me bisa wo se microphone ma de from na de ba my Ghanaian me bedu temaport ne ma ne bo no mpenifu apagya bo no mu de akosoro me ntumi ntua na se me babu sia tua ne ma ne ka wi se me yi na ma de ba me tonwa ebo no eso ka no ho na etua consumer no I'm telling you me a me kwato bie na me hu ni sa amane no endi mpanifo kase ekeka mafun no ne ekeka ma adampan no krapa eni po no kofo ne ma di fiam no de ba no ono so ntimi ntrase se okofo ne ma de aba no be yi ne ma no omoka intebatu ne ma ne buom ne ade ba ko a e ma o kofa ne ma de ba no ho ye mmobọ mponi se obi mpo ho no ma abo no de beto so na nam se bo na akoso nti ye nto ne ma na ye ne ka ne sika okobo obosia ne kofa ne ma no akwaje tabia ma no na ne business no agu akwakoye standstill eno enko eno so emma hwega na mpanifo won mu gu amanfo nyuma I'm telling them today one mu gu amanfo nyuma e wo krom ha temaport enye ne aya dia me bawo port no enye Ghana ye ne ya sika na mudi siye charges na moje no e kwa hefa temaport sika ya charge wa port wono mo no sika na e kwa he enya Ghana ye ne yanka se ka fesim na ekọ nya Ghana fo sika enya o man sika enti sabi mpenifo tenase na ye hyehye e matimamuni a odi dwa no ho han ne kuroma nti black obna eye bone ana adentina mo ma man ye bresa ade mpo atwa mensurum ne se sika na mogie ni mpo sama de bobre mpo mo man ho kwa atwa ye mpo a enkan hame ena opambo dwobo yi besu ama ne man sika mogie yi mpo sanka mo de ye adwuma e ma Ghana ni business sa akoso mo man ho atwa ye mpo a enkan nya me ya DLFM 106.9 na sika mo jeni ba ko hwemu na mu ha mu giche mba de 90% aban pon se nka uba hwemu nu na sika wo mo geni wo port ho no ha mu giche mba ye 90% aban kura ni mu ho hwe aban se nka na nimpa kitua bi e na edi sika we e na o manu hu na mane e na impa etimi impact businesses ahodo ma de hye bi nwuma egu o mayi Ghana man panin John Dramani Mahama resetting no temaport mo ani nko ho on reset ho me catch the plane ba ko bra resetting no sampani ampani no ne ampasa Ghana man panin pese otumi reset o man ne dia temaport na ani nko ho nom no reset I'm telling you dream a ekoso ho nom no enya sem kuma hu adwadifo ne ni kamafo Ghana adwadifo a ekofa ne amadi fam no ne ba o Ghana mbeto no bra ko ba mu ni kamafo o manyim wano mo bre ene wodi ekọ warehouse ahodo se kwa kwato niema omo mutu niema ma Ghana fo no kokko hwese de ebo no ekosoro efa enya wonu mo bra ko bra nya wonu ma enya wonu ma ade ba kwa ho ne se bra ko ma kwafa niema ewa mo na de ba bedu temaport na sika obetua se wayi niema ne boade ne se sika de kofa niema masa ye nyade ye bra ko bra ye nyade ana ye yade a sabra ma kwafa sika akofo ne ma o US me fa ne se scam ne kofa ne ma na be 20,000 mbe yi water ma porta 40,000 na me betua ba kobna ye modam ye nyade adan you see edu ba bi na se beto dwa se bokana fo se ma ho do bi a mu yi ne ma water ma port o mo ka so me yi ne ma Ghana ye port bi efri se o mo ko la Côte d'Ivoire ne ade mo bo ne wo fom de na yaji ne krum ha e de na yaje se matisika akotoka some different on nya bagana ha abeton wanya so mfaso aka na okita 30,000 Ghana cedis a na servet na de adi taxi bi na ke tumi tobi okroma enne bisa say enam sen over 120,000 I'm telling you yetimi nto adenti ne yabo ye ho abrosa de na yaje e de na yempanifo yi wa moji ne Ghana sika ne kura moji a momfa mobra mama yi hu ntoyen enya modan bio hwe niam bo ya din wo Ghana ha nyina nanse ye hu na ma ne nyina gina ye port ho ne kura wo mnie niam ne bo ya din ma Ghana fo adwadi 40 tom ko fa ne mo amono ne de ba nyina hu na ma ne o musika sam nyina hye wo kroma every time port ne mo tabiri sika matimi an increase charges no
astronomically Emma make a sakwa ye ejinemu abo nipa ntimi ntua aden kwantumi ntua onyama ne kodimo onyama ne kodimoli se bo no mo pejam enti wankasa ba wontumi nyi wantumi anyi nso a da kru bia na wo eda so $120 Ghana sikam 1763 okontinent ne ye 40 a utiate nti omo ya na se wantumi amefa na omo a ohye ne fofofo na se be omo ankasa ato ama omo ho fofofo na omo afa wa hunu twiri ma ekoso watermaport niema no mbama bo no aye den de amon na wantumi anyi a demology na che no eche no so wantumi ametua na omo ankasa ohye no niema na fini ya Jeffrey wonsam enya wodi abio na omo ankasa de ama obi company bi se beje na to company so omo to ama na omo ankasa de conflict of interest omo ankasa de na omo Jeffrey wonsam na omo atom sika frim na o business no omo magu no I'm telling you omo to no fofofo de ma omo ankasa ho ubahu obi ka odi sika botene akofa ne bo den na kobrani bi ensa ka na fofofo no otwi no okɔ ne oba okrom a ontumi antua duty enti o ma no ho amanfo bi bo ma ne nua Ghana hom se yampanifo na anwen na o ma hyehyɛ niam bra kobran be kɔso ayemobɔ ye be kɔso ayemobɔ Ghana man pani John Dramani Mahama ba ye ogusu bo adwumaden yeta na chi onkɔso anya adwuma enti ne to abade ma no nanso resetting agenda no hey black obna temaport esese otumetina se eya reshuffle kɛseɛ honhon ni pani be tutu om se banche hon free ho na pani pa mo ye dedicated eya patriotic edwene Ghana ho na fi so ye hyehye pa e watemaport na ebo hodom de to om import ne ma de ban so on the so kura na ebo ne mra from na Ghana ni onya sika kofa ne ma ba no fi so ma yankasa black obna yentimi ni ye ho so eni ma hodo akofa de bai yenya bi wa Ghana ha yentimi so nye if ze yan ya adwen se factory ni kura besi bi de yesi kwame nkroma besi ye no magu ni nyina matonton wadi dada enti niema no factories ni muntumi sisi bi ye okofa bi aba no monte so na nipa ne ho nto no so a twintwina atwan kosi enkosi adan kwaden kwada yenya moden bio medima no sie no Ghana man peni we de me taxi ba ni manim nyata temaport reset ho yiji mpenifo no bebredi yeti krom ha ena yisijifo wanum cables 13,000 plus ni nyina 1,350 something ni nyina da krabasa wo kroma ni nyina temaport ho ne si ye o nya ba bia maport ne si ye enipa bi na atwa ono ho atim yato ho die wo kroyim we kire wudwiri ma ekoso e watemaport ho nom yesi demology ache no ye ne ayade o Ghana japade ye nso demology ache no e ma nipa bi aton wa iskana hwe motum okroma ye die ho abro ti mesre Ghana fo amokoto ne ma na ye complain no enya wo no ma I'm telling you titu no mo shops akese no okọ omo digwa ewo aboso kan spare part ne ade na wo beka no crutch no black no obi oyusu ka bi e bre wo Ghana ha se wo ka se ya ukọ shop a wontumi ntua ho ka wontumi nto enya ono a part yi nyina from no na eba okofo de begwa aboso kan no niam na wo yie ni black bre bo adaso no wontumi ntua tu okoton no obi a ne ka se ne kwa na obo bena se bia nipa na woton na diri mo de nya ono a ebo ne ye den enti ye besre se Ghana man pani pese Ghana no ne tiche ne kan kono na ni je ne Ghana fo boy ensem se pa de mana temaport charges no on tisu se hwi sa demology ni so ane boy den lensa no o hwehwa so na madwadifo no ha o ne se obi odi dwa ne ho to na yenso aye to no ye ho beto na me so me koto na me ho to me o ma ne nya ne ye ho be den e beto ni sintie ma de srede yin ni Ghana man pani o mo na temaport no on resetting no man no ye ko yanim e wa dwede mente sa de a o mangeti ate 33 minutes after 7 Sabibi Anna I'm making a submission no baby you apambo oh Hitman sene de bia meka no Ghana de mekoso asu ama Ghana ekopim se minisio ebesa ansa na me ho atome e wo kromu ha because niema ekoso Ghana ne de ye bibia ye tese ye bibia asai ye bibia asai mamemfa minua idie kakra enfree ha no mo hwe na me adwuma wo one microfinance na Hitman se
omo akra niema de aba no na se yese saa bibi a friend say demorage ba bechi wo ma one man akra de onya heart attack wo me office me Canada onya heart attack wo me office because na aka de hwe or the container ba show or the container ba na container no de buy no ehu sika ye je no enu mpo no wa ready so betuo enso yesi documentation konabra kone brane anopa ko nu osi wo chese ye na up and down sama wantimi anyi container mu osan ja hokọ Germany back adenti na ese ebasa ye nuanum togofo se eye Freeport ana meboa enti adenti na Ghana ye ntimi enye Freeport ibi keke hwese wo beje di se ye mai bi anase nkrofo edwadifo firi Ghana ha ekotogo ekokofa jeans ekofa niema ediba wo enti denti na Ghana ye ntimi nye Freeport ibi enti ye Freeport na ye den wo de niema ba na ye di charges akakraka na ye di atoso enkofo brew se ne na minu eke enkofo bre enunti na ama niema boa ye den se ne no kan vit e ba afoforo na ka 30k o vit ba afoforo okuta 30,000 nanka uba fo yi obi etimi to bitwi enso ne wanguta 120,000 Ghana cedis a untimi to vit ni nyina agina eye agina mo aboa eye Ghana Port and Harbour e de ato eye ye nuanom a omo eye cardless ena no Hitman me no nyina ne ko we sei na okwakoye okay hu adwuma okokompe ye ko e kase na aboy sika sen e na wo sen no ni nyina akwakodina eye charges a ewo ye port because ukwa na spare pa e bia we na abu ogonjo mpin bi na abu na akwa na okwakoto ase masa ono ni di ba no import duty ya gin wo so ntinu wa ba be any times 3 the amount nti say ukutaka akra na ma no say la me madam for baako ekọ eyi baby omoton we eyin vampo aboso kan hoyi aboso kan ye ko ehwe ne chese somiha na 7,000 Ghana cedis ekọ enti wona mbusa say ene mu amutwika amu bro nenti just we keke we kofa we bra 1,500 kofa we bra 2,000 ye fi ona 7,000 cedis eko nenti sebe imprediasa ye adwuma e de abobra na ase ye de yeden kai wo ska de betobia na no ho sensem na no obi aya to TikTok say ka ni de obeto na kira sem utimi yire ho to susu a toka ni wi a afa spare parts e chassis ene tai kro ntimi nto ena wo de asekase die ntia ni nyina akwa import duty na me nua eka TV ase we TV me TV bi 700 Ghana cedis that was 32 inches ene ye la tese ukokogina ho kra ntimi to na no na me bowura ba bi so me 32 inches bi di abo me bedroom na me nkona me nkọ hwe 32 inches a me to no be some time ago 700 cedis no Hitman me koya 32 inches ni number 2,000 Ghana cedis. I'm say how didn't they say basa send you ma konani mana and you ma konani because of Port and Harbour charges omo e charging crofo say anya bibi kura yentiti so me nua sa me bi kan say bi say yenti eye demorage no so masa yetiti port charges no so obia niema enko demorage ana meboa say wuti so obetimi ayi enya de e beko ebinum so timi delay wa mutimi bo delay 30s na wo niema no waja ho na akọ na ya boni donkom hwe obi ekwa akoyi ni car that time na eye 50,000 na ye charge no per car omu twen ya because of car no sebe car ne ye kama na ye wento omu twen ya ma ne ko demorage ema nipa de ho ahometi eja car no ejire ni ebonu donkomi 10,000 Ghana cedis. Enti no aban na aboka na ase hwan na aboka champion say na ye conflict of interest don't come na mo bono mankasa na omo ankasa na eto enko aban ho yes omo ankasa na omo bono don't come na etwa omo ho atoka so enti se ne na ke enti duabone de he Ghana ya bru all the institutions like Ghana there DVLO hwan passport office Obia ya bru obi enu enti bede na Ghana yakoye ni bede na Ghana yemre
Beden ena Ghana yemre no obi akɔgye loan e de akɔfa niema aba bedu temahabo ne nti mo hwe nyame anim na mo di yi ebo atoso amano na ontimi nyi ene kura le mobile phone kura what den they say like yentimi nto mobile phone ezo mobile phone first yi eba afoforo na okuta 450 kura na utimi nya bi sei kama so ne wo pe ne efo kura na unkuta be 1,200 champion 1,200 kura no ne efo kura no fun efo kura no at least from 2,000 and I make say 2,500 ne efo a untimi fa nye ne efo antimi mfa nko Facebook ne TikTok say black up na yam no kura bi ni nam 780 na I am one yam business bontin na make say yam phone yam anka 25 phone a enye smartphone and enye touch yes keypad yes and nam 780 na Ghana it's too bad it's too bad I didn't think I say eba sa madam will be too susu sa hwe madam will be too susu or too susu so person auto we car otu susu na okoka ne ho a na ne bo akosoro otu susu na okoka no a na ne bo akosoro o de be 5 years wentimi atoka no da wentimi anto because oka say bi o me pebe say 300,000 am de atoka we obetu susu na obedu ka no ye say do 550,000 obeba be pe kakra de aka wo benya no obekọ ye say adu say adenti na say basa adenti ene say basa Ghana de che say ye bibia nye papa eyi de ni de same o obeyi o ne mo oyi edi na nipa no no so ba betra ho ne so what I say enti ni obe ni say eso wipe all the workers obi empanifo yenyi wo mu na enfa nkokun gurugu yoyo yen cleaning system num na yemfa enkrofo foforo emra metrem na sa enkrofo no hwe enti na adwuma bia no oye na se anka odi be more than 5 years na nka transfer because who say adwuma no oye cha no obenya experience na de bokro no ni wom no enti ese nke ho no ye transfer obi enso make say obi aye adwuma over 35 years over 40 years or that's what you want. That means onim loopholes baby aye wi afa baby obetimi e discover enti sane no kan esesi etimi ye reshuffling resetting no ebi nko ho yenyi obi yenyi all the workers yensisam yenfa bi nko baby obetimi de bi kura ko military de oka no eye pa na ne nyina so begina policies ne so enhyehyɛ ben na aban de begu akwan mu ama omom wo port and harbor authority ho no ediso eno na ye the major concern no enti so one mo ho mo atene de ekwan bi aso na ese wo madidi amen ese mpom ba bi kwatena na mom ni nyina ne sem ese aban ne de hyehyɛ pa bi gu hu ne se niema no bibia kofom ama temamuni ne ho ayeden atɔ no Ghana ni nim se me kofa niema wo port na se o me kwa me niema na yesi ne metua 1,000 Ghana metua 2,000 metua 100 cedis o nim se ne da ho yeah na mra ne nya adwuma accountability ni so me de ha me mpo twa me so me se kana o moje na nkasa kra no saban mpo nsa company de yemputudwuma enka me enko bebre na efa ba bi fofo ni paketwa na efa ba bi fofo sa custom fo yi ne den Ghana Revenue Authority fo ni enko fo ye last time ni guy bi edin komo o se nyina gomboto o se China oko 2015 no okoto ade otade ti se anka Ghana hanuma otade ni 5 Ghana cedis 2015 no obeje di se ofi hoko US okọ 2025 say 10 years okọ ye ade no 7 cedis 50 pesos 10 years o 10 years enso ne hwe yes spaghetti ni sa na me ye buy impo first near ton back 250 pesos ene unkuta be say 10 cedis a untimi to just one then say na say ama me bra pani si oto kokokro untimi kura anyam ekra nka yes utimi nto ene kura mo kra odi koko sakura me bra pani because bibia boy ma mo obi adin de bibia boy ma kon professional bibia boy say me bra pani bibia boy yentimi yense okoto untimi nyam ne boy den Ghana ne a wotie me de me kan ware ase ne ma bo no ye besere Ghana ba pani so percent ne ma no ne bo okofom na Ghana fo hunu se adwadie no e ko pepe dia temaport eya adia ba ko a o so reset Ghana cedis no say the nansi mehu say cedi no any dollar no mehu say ateso kakra bi ne mo kamfo eya adepa na mom say kosi sempo na say temaport ro say ban na ni ani akira ontum na enkosi aga ne ma ne pa ne kofa hefa na efa ba efa ho no ma
Any atade current me. Right, 44 minutes after 7. Mopambo baby Joe. Ana watching in Kano. Abusia, bra kai so me man fama we na wonso bremu na nkoma ye dia no pay. Wonso adwen check akra wo ho no. Bremu na wonso make your submission. Now my wo friend is 059340 6565. 059340 6565. 0534 050 199. Nyama boy ye ding. Temaport import duties. Demurrage. Wonso sem and you cannot pay. Good morning. Good morning. About your friend saying, Lidiane Tom. What can I free him from? That's a free me by the Juma de Mabe Pian. I mean, you want to pay. You said I must be the same I am. I am a bro, my name because it's a minute to say one kata Munipedia. Now, all the young couple of Amamunyansa. Solomon, yeah. What are my true for radio? I mean, to Kayipa, why? I mean, to yeah, mechanic say, yeah, to about the map president because of Amanyukuna, they never into on any who and some and pay when you have to pay to say a mobile. And can no credit whatever year with Apple because and yet a band be about what they have what we know problem I was so to me reshuffle but obey then why I just a man you no ye day ebem just say you are near to a baby and now my penny upon CGR boss a man you could be no solid sir or more campaign or man who know from penny ọmọ yẹ dẹnkura na amampanya apọnti nipa no ọmọ sọ ọmọ mpene ọlẹsẹ ọmọ hu nipa edesi na kẹkẹ ọmọ interest nti ẹna ọmọ hwehwẹ ọmọ pẹ nipa ọmọ nimu na ọbẹba abẹwia ama ọmọ bi adi ẹnu ẹni ọman yẹ brẹ wọn ni nyame nyẹ adwuma amate ankopɔ nhyira mo na sɛ wɔn nhyira mo koraa ne nti aseɛ da. Mate, what make you point out? Good morning. Good morning, sir. How are you, my brother? We're doing fine. Your name and where you calling from? Calling from Tema. Please go ahead and make your submission. First of all, when somebody call and the person radio is on or TV, get the person of the show, and then you carry on. Okay, thank you so much. Number two, these issues have been there for a very long time, and you people are trying the ways and means to get these things down. My brother, I don't need to work so, because even yesterday, I went to buy an item which was about 4 cities 2 weeks ago. Yesterday when I was 450. Once I was asking the lady, he said I should go to the port and check. Look the insult on me. So my brother, these things are there. Nothing can stop them. Everybody is spending money. Thank you very much. Let's call on. Right. Thank you. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning. Me ba chef Rosa. Hitman. Auntie Maggie. Papa. Mami ti wa. Ma friendship powerty. Me da se. Radem to nkwa na mu no ma nkwa. Ahodi wo mu sika wo mu yedi wo mu. Amen. Na di na fa so mu Nyankopon yi. Amen. Yo me come master mu so a DJ Hitman. Auntie Maggie. Na me ya kwa so ni amekọ kwa so. Enso be ye 10 years ni. Me kwa kwa so. Adenti. Ukoba no abeboka. Ukọ China ko fa ne emenya. Ani eme fufufu wo wo di bedura duty na ye bebo ama wo no na bruce kana wo di koto ne ma ne so e kwa be na be fa so abetimi ate wo ka enti kwa so fo no betre aboka banglo ya jiji ye de ko kwa so nyina be ye ka ebi no matonton wo japade e de akotu ya banglo a wo je ye ka ye tie mamo na ye de dollar and ye duty ma ye enti dollar na e kosoro na duty ne so kosoro what be that? Enti obi nko spare parts no meton ne fo no moka wo ba wo de beba de toso wo ho enti aban na nhwe na se duty ne na won be ye hu bibi a won nye e na ma bi a won de akeka duty ne ho a ama na ye gedre no onye bi mfre so ba ye de wo so abetwa tax na eda football so no abeyi afri ho adan na vat ne de won ko yi bi sitama port ne so na adwadifo ko mu ha won o ma be ye afi adwadifo se se ni ma bo aye den no am se ko top all de apem 9
Mako na yo 20 Ghana. Na who you be a udidi a. Ubedi 8 ya. O men. Enti ya be stress say de na emeko na galamsey su say yesu no. Amaduane kura nso ho akwatu. Enti ya sere no ho fancy say ye mu akwan. Woni nya menya juma. Auntie Maggie Nyankopon anka wo so ho. Good morning. Morning, Hitman. Your friend say? Auntie Mary ni Hitman. Ma Mary ma minti wa no pay. Nyame nshiramu, nyame nyamo kese. Hitman. Udim say Ghana port no enua na ha Ghana o. Ghana port no enua na ha Ghana. Udim say obi kra niema we free abrochire eduane a yebedi o emulting tomatoes macaroni. Ya ye duty wo hu awie o. Na so connection fee kwa omuso mbeji 120 million. Nipa na mo 70 million, omusi 70 million no enso omo. Inti 2 years ni o, niema na kaport ho. 2 years ni niema na kaport ho. Nipa na ntimi yi. If you say wanya 50 million amfa country kanu ho, amfa mo connection fee nti. Nipa no wantimi yi niema na besi ne. Ma membuso mo ka se niema na wantumi anyi no, ekọ demorage de. Tesi ade mi nko ni champion nti mi nim ni esi. Okay. Mi nim ni esi. E na cars ni nso ya omu ye na aboden no. Omu anka so mo bie garage de esisi ho. Nti went mi enyi a na omu ya kogbo mu garage mu. Any mpenimfo na wo Ghana ni nso bi mu ka ho. No more option cars no e bia mankrofo bi akoton amomo. Nti Ghana yese no ye be ye di akoye nim. Ghana ama Ghana Epia Ghana. Oh yes, you be ye akoye nim. Na me boy ye ban. Nyankopon anka won so ho. Good morning. Good morning, DJ. Me ba che fro say. Ba che fro mi sa akode. Ma mi ti wa no pay. DJ tamahabo ne ekoso wo no. Eye krono eye greedy ena e pese me nkumunya. Edenchi na me kasa. Bibi ti se wo de niema aba. What be your freight? What's your duty? Container bako ebia 1.4 million, 1.4 billion, 140,000. What you say scanner? And your man ahina autono. And udi obanswa. And your man went to me and tia. I see a code demorage. A code demorage. I near 10 year man so. Near the ama your friend is saying enkrofo no more omo cotton for adenti na entiso na mo beti so e di ama obi no adenti na mo ma importer no niema no de bae no sika no the same sika no no ntumi nyini niema Freeport you can say Freeport e betumi aye na habo you can say duty ye standard Ghana e betumi aye eche say sika na ya na demorage kana ni atono ya tono auction no auction na ye tono no sika na adenti na ye mfa ma importer no na ontua no ntimi fa ngini pharmacy enti sika na moate so no adenti na muntumi enye ni say mo en flat rate enti yentua flat rate na yentumi nyi eniema pharmacy Say greedy. Chrono. Yo. Mate, good morning. Good morning, DJ Hitman. Pache Frosay. Pache Medina Abijam, Kasago, and I'm a second with you. Nama, I so can meet you. You see, Mini Baby Joe, ye best swama Ghana. Mini Baby Joe Bezu. Baby Joe, yes, Sumagana, oh, Baby Joe. Baby Joe, yes, Sumagana. Hey, DJ Hitman, a broken. See you want penny for a man. No more dear bro say. No be the Yama Baba. Because the Kofa Yaman, or Ba Onya, no one Samboka, or be a dead and yet the protection of Busia. Oh, Baby Joe, yes, Sumagana. Oh, Ghana. Oh, Ghana. Amagana. 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 Who better what say? Amagana. Who better? Asa aburo no mudino. Aburo no munyai o. Munyai.
Omunyayo, abro no munyai. This is Takasi, as your magic. Nkofusika na nkofu akuma esisi omo omonyem sisi omo because of sikano ebu ana nyane di no akodi banka nyane di no akodi bank sika so no se be di kaka no se kaka no ma gini na afa am ka se be bo omo embo omo omo anka se ntia sika Obia ni ho beti asuka omo anka sa amu port ho no omo ana mbeti asuka Mate me da say good morning. Hey, good morning. Me ba che for say DJ. Hey, birthday boy. Me ba che for say In advance. Thank you so much. So him and nene. Ohima mami ti wana pay. Me pass show. Megana. Oh, ekwa Ghana. Megana. Yankopo ho Megana mo po. Na Ghana se asafe raditi asi Ghana ebeye na obi biara pese Ghana beye sie no se osoroja ebe se no sige uni baby Ghana wedru port no se airport o se habo Ghana ni akobre e wo bi mai so na wa peni ni o ma dia ba na wo ba bezi no udru ho na custom ni abeze na ho me pewe o ma no bi ohun fufuro ope wan farmer na uditi na ye beye ono kra ye sonko na abufu abem obi abeji we abeji wan farmer na eni e woni ama no ebeko the mortgage send your moken enti dien pa na ye ho Ghana sase so omaya ufre mu me nyamienu se ye free Ghana ye ni baby ko ye Ghana fo a omai fufuro bi ni omaizen na so ye boye ho ye ho akyemo din ni pa boni sem obi akọ fani ni ma classic fasika kese akọkra ni ma di aba na wo di dutia so I want to mean chia e boro so chen so na wo di atone so se when to me enya na wo de wo ni man containers na ko go garage na wo so wo de man crofo e ko ton bro na wo fa na dufodie enti sa sika no e na senka wo de ma wo nipa no e na wo tua ye e na ko o mine ko fesim e na ye de boa wo mine na anka o mine Ghana no anka ye nye ye yen sisa yen supan me pa cho yen sisa yen supan na yen dodo ye ho nya wo ye makwisi ye no ye makwadwoma ni ye yie na wo mine no enko ye e ma yen na dachi ye de yen sesi ye bo se yen so ye mine Ghana e na wo kobro ni kro mu a ono no o ma wo hoho no e ma me fa na japade ana se o ho meto wo ye betwia wo kai but ye besan ya jisika no e wo ne omon tekenkiti bia wo betwia no wo bewie na boso me beso no na djuma no sika no eni wo nsemo biem yo mate good morning Hitman me ba Jeffrey say anti media me kata tutu do wa mami ti wana pay ifa cho o say obi de nyama free abrochi bai no ni bia na boade sesi ade auto bayire wo Ghana sesi no fa ne bayire ne to ne fofofo no kwakoto mo bag baako 100 million wono betu no di na mu ti se no atimia koto ye fere se abrochi die no won wo koto go a emo ti se omu de omu hihye ne 1 kilo 1 kilo we are na 2 cedi 50% a oko 2 years time a edaso wo ho ana on beti so 20% ana on de 10% be kan iti Ghana iti bibia ni ho no mo ye betimi ayi a abua timenfo no iti tanyfo nko na be didi o mo de wo mu nsam mienu adidi ehu nya se betu ababiem si ye tu aba ye de ma omu a sa wesu ba sa sisi atimenfo no body kura wo hu body baako 10 cedi nyesa 40 Ghana 50 Ghana aba aden me tu aba biemo but di omo ye no omo nse ekatua ba omo be je pepepepepepepe yo mate me da say good morning Hitman me ba Jeffrey say
Matilda Maminti wanna pay. Miss Andra, me bay for a cake, 2 is back 5 CD. And also non pacho, ye do frabroche neba and I said, Baku, a hitman, ye be who, Omunya be being found, may say, the obey the crown now can call me and say, nay, you. Hitman, you. Good morning. Hello. Baba Jeffrey say. Mami ti wanna pay. Yo, Mate, yeah, that's it. Good morning. Morning, Mira. Me pa Jeffrey say. Mediani Evans, I'm a flexia channel. Evans, Mami ti wanna pay. Yo, Edika and Bomo Abaso. Yeah, that's it. Unzena no American Porter Semtro. Obi the car, Kia morning, Ebremiba. You have 400 and something million old Ghana cities. Kia morning. Abanya was the Oba on the before CI. Not almost can't port once. Oba ya was on the import tax or the account bill. COVID tax or cash will be Nina Uko Yinoma or Haba. Nina come. Na custom officers, Unyami who be no mobile. Omoya Omusi Yami Shirawo. We in Shira, a Pobowi. Brother, Missy Bomodiana that could cut him a port. Omaya Unyoma Ba, one to me. This all the mad agent. Na emu agent for ya yade edi ebinum ya mine ye timi bro ya bisagan empenin for say ya omo koje bond na interest ya foreigners ne de ma won no ya ye sen omanya ye timi say ukoje bank loan na interest in 37%. Many Chinese for nam omo ba sika ye de ma 4%. Say one say nduma wo Ghana in egu yem penin for ye very 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 careful. Na say Ghana for Obia needed. Togo, hey, Freeport. Brother, Nipo the car, all the 6 cars, Nanu Mekatro, all the Afro Togo Akoton. Now, cars all the Fahana by Unya Bibikakra, every 2 coffees, Makan yet. All the back on the wall, a Bekakra, Ghana port, or Hobby, Obia and Fabi Bien Found. Brownie, I mean, you. Nago Ponka also, who do a very final caller. Good morning. Good morning, Hitman. Me da se me fana kola. The first thing bada ko. Ku jiji program ka se the Christian. Mama nti wa no pay. Ano pay nyame nhyira mo papa na adwuma pambo ma Kristo na o mangana. Na mo ani so ade hu se ade membrem. Hitman ye pese champion for ne se enye ye pese ye be se ye mbre. Afre radio so keke. Ni mo ye pese ye kabi na o man ne sa. Na minimi se nkomo ade bia ye di ya kasa ne sabe wotia na se wotie na wo fi ye ndia. Yesere nyame fanche yen sada ko mai ngakonya na sebe yin tuntes kokko kakra yen twese what yen ka anase ye tuntes kokko mpo a won fan kofo me kire mu station wa e be se Ghana mpanefo wo ngani munni ma so saa na ne ekoso ne yen nyina ne ekọ ma yen wo za ade ne bo ye dinti obi e yusu ne price no de ton na ade wo market ana won timi nkan wa se because duty se dania ma so no won nye ho hwe. Enti so bi su koto na ade na open oto na ade sie mi ya be isi tomatoes ba ko 5 cedi e be 5 cedi because chemicals o de ye no so ne boy aye den o ma ni mu aye den na ye me ya wo se obi bonto a ogina chi hu ni ama nya Ghana obetene gwa no so wi a wo sisi na so e da se bye bye yo me so me da se wa trumi afra no pay na wo so de wa den chere e de aba anapai Sambi la kobra ye ko ti you better listeners and I say, Yamisha Bebre, who say you were very discerning listeners. You can't summon our muti any ye. Now, my crowd doesn't a so I want to say, I'm sure ye, and as a programmer, you tire your hanum no, yeah, dear, Quenya, no question, yes, some Ghana form. And our listeners are so discerning, say, once one a drink, you be lines no tuma. Once of friend, what do you want contribution? Say the beer dumpo, or more crown friend, mayor politics, can kind be Yamishra on pa, and tea metia a droba, a chimedu crew. Now, with him, or can say me money with the pass and the crow. Yet tintes cocoa, etch them penny for now, almost more metiana.
me pese me my listeners na tia ase nsem a ye kan ye se mpenifo no mo ntio omotepa and the same politicians no mo krum ha no ho wo agent wo monitor stations e wo Ghana nyina I'm telling you komo bia ne ho aye dia mo nim wo de opa me ye ni o mampani atem ananye ni minister bia atem ofia ade anche 30 seconds tem abeche ye dia kotum sa na tie ba de kan no kra sem no mo tia no aboye mfita duku bibia ye kan bia mo yawe enti ye de be koso aka no kra no and we are here for God and country exactly enti so mo betia wo muntie Ghana yama ni huna ye hu ne netitru pa ne maboa ye den tema port enti menyim frim ti Ghana mampani we dey adisre ni onya hu bibi se de yakana na ontete ne maso kumkumkum na dwadifo no nton because se de omo kana obonto ano oni too easy for kwhia ye adwumayefo nkom ko nyina kwhia ye abosu kan spare part dealers kwhia ye keka amakoma so abisade ahu o shase no de akwashase afri ayi yi levy ni betting tax ahu babia hia o man titru pa na Ghana fo ni hia o titru pa no eda honom enti e besre mane mfa onwada on face twene nanim no wambo animu na Ghana fo ani abre ne yenkwa animu ommo animu ne yenkwa anim ne anim se o ya ne se o man ye nyina ye ho betwa ye wonsi so onye ye nyina ye ho betwa ye enti ma senior man nkomo bi ho ye wi an ye ntimfiri ho enti on fa ne final submission ne mra wi a nkomo bi ho ne betwa enti wapambo abrema me final is a submission no ni nyina ne se Ghana no mo ye den kura Ghana no wa yo lumai ni wonu ma mo ye ne be ye Ghana no ye mumie nyina ye nye passport na ye ntumfiri o man no mu ni nyama politicians no because Ghana wo ye den masu akura mabre obi ampo momin so abode masu abre obi anso mamin so abode enti Ghana pass Ghana be ye de masa mumie ntum na because ni ye kwa akofa na ba betra ofofro ono so afi no oba betoka o afi no obesi dan o afi eno ono so eba bewo na namde manusi no me ba no mehu se pipe bi apa utim se achepa mi se Hitman hu ya ahomache no me ba no mehu ye wo transition ono mo masa still hatcho kwan so na ensu anti e besre Ghana water for se mo fama ni nche hatcho kwan so na dia ekos pipe apiro enso ni buare ebugo enso make us say obi be say na wotwe krani onya enso ni bi woni fie na unim ni esre ka bi du honum na ne ho ayifi oko gina honum ma ne huro ka no kama ya huro ne ka na ma mate opambo me da sambi yanko quick one DJs give everywhere na on project TV bi o Facebook on so enfama ye na and rather Nyankopon ede afe baako ka onfie ho eno so on se Nyankopon de afe baako ka onfie ho a eno kire wo se on kwando do abedie ni wati bi afiri so to minus esi awanya minus samu sa na te o ade ya wotre ma me won kwa obedie no se Nyankopon de afe baako ka ho a na wona ma of years a obedie no se Nyankopon hye 100 ma wa yesi abra ko bena 20 years na monya 21 a se wate baako wonti ase de otie me neti me enti nyame wa hira wo pa na ndra wo hwe de course ofie ha no mu a video in fact ne editwam enti your listeners na manya kwanya ma mi piem ofie ha no bomodi ya bowura Facebook no so DLFM 106.9 na bra be hwe videos and we twagu ye fie ha no mu ya nika ai birthday we de chenchirenche o hey ndra yetumi tena birthday we hu celebrate me ko duru fie almost 10 something me crowd dem bi na bo beto endra dan for ba kunya 10 gram ye ofiri dodo okodu ba 11 something se we hu 10 gram o wase na obi a ofia 10 gram se we hu de ba me kana se pese me nya 70 ahuru nti birthday we no Yankopon onhira ye mpapa charge godwofosu wo hwe cake ba ye na ohwe din daso eni mfoni omode atara na pampamu a Mama Presa, we your bemwa. Yem papa, Yankopon, ena, or the watch channel. No, the ones watch DLFM. Yankopon shra papa. Watch let's say, in fact, what do ye? The answer bakoswa ya from the baby my yenina. At the tamochi. Emma Kunimdiana Koswa ye kesia mamo. In the end of the fear ye depa. Oh, and I say ho. Ye say na DJ Hitman so my yehunu so. In fact, on my yehunu so. See a case be my yehunu so. What say?
20% Yeah, of but the Krachi ufa hin na wo ba adwuma adwuma ba na wo ya open percent eno ne ye chire ho asem na ko fa asem ba unim red Krachi unim red ya botre ha de ha ye kwan ho what ya say wo ka ni si ahwe a percentage ne ho asem wo ka no radio no so be asem kase enti twa ho ye kwan ho de ho be bo what ya say enti na ndura no ye na ye listeners na se o mo mbetwen na ye nyina Big City himself. Oh, senior man, and I'm teacher the man. Big City event organizer. And to Pejuma. Big City. And one day you never buy video in that's why you run. And I in the door you never buy and you're from just for the tema. Oh, we say teacher mo maya de nyamisha wa no pa and my yet then na eyi opambo and rada. Oh, Charlie. Yamisha mo. May be my necra from him. Silver lady. Papa no si ampani ampa. Endra. Oji demu den ye. Na jwa siki. On send if you hanu ni ado wa hawo. Endra. Na jwa pon adwuma 3. Bede ni shase no shase after news 6:30 ekro. Na jwa kwame afum. Sexy journalist etna ha. Basadi amoye ya mamunye bi de dasu ya. Afia sugar pound 12. Etna ha sa kopum se yen nyina ye wie. In fact, Yamishramo. And efin so. Hey, Madam Me Bear Enquiries. Yamishra pa. Kofi Taylor Yamishra no. Endra. In fact, if you nyina DJ Omarion so went to me and man so ndo adwane live. E wo Facebook ono so. Enti me hye ne boso oba. Settings bi e call ye no. Hitman man ehunu so. Ene ma anya hwe kuro betumi anom kokko be 2 weeks. Ana man kan ye kura. No. De anya hwe kura. DJ Omarion wa man so kan ye huhu mu. Ende betumi anom kokko be 2 weeks. And the settings we me ya wa me nua kuma. Enti we say Enra na videos na da Facebook no wana ye. Mas Enra hunu so kura sin. So ba power de ana Ote park na chi o. No to bo ba park do so. Apakan GH Enra so Yamisra no. Aya na intensi. Se Enra so omani siye. Ndi apakan. Ni boss na ye. When Sandra birthday boy. Brother, we ni principalities na mo chairman decision. Hey, the chairman is the Big City himself. Oh, senior man, me teacher man, Dr. Big City. And the under if you any kasem. And the abusuafo na do for nyina. Some ma men so men fa kwanya so na Menda Jumera, Mora Charles Kojo Suda de Lumba, Nafin Hokani, Mama Priscilla Fosu, Meda one as a papa, and of a DLFM listeners. Yeah, but it's not radio, it's not all meant here. Jumaya, you know, a yakwa. Nafe Menda, my colleagues are Minimufianina, Menda Monswasi, Nafe Babusiane, Ubibia, Menda Ghana food in Ase, Tino Andrano, Mekase, Nankopon. Papa. Amen. To see a call, Anna. Oh, and on the idea say, Ebeko a for Abraham, so Ebeko a pipe no pipe no bay. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. If I'm a Hitman, good morning, Yakofa Abraham Hall. Evil soap, ever your money and favor soap, ever money and favor soap, Ebusia. Oda se ne biara wo ye sika dwuma wo ye adwuma wo ye sika dwuma wo ye sika dwuma wo hia money and favor soap se ne be na sika ebe busu wo nsem na sika etumi atena wo nsem boost your money boost your business with money and favor soap ebusia boost wo sika sem no with money and favor soap de hia ne se obedware bibi bia ni wa chese echi de echi ne se obeto semina na odo akosi wo na wunwale Nesi we dware honom na wunwale eno penechi aside that no we use seminar no kwade a you have to see what the seminar is talking about abusuya ye wo evil soap ewo honom ye wo witch soap ye wo kum for ye kum ye wo commanding soap ewo ho soap ni ya wudu pi na asamde oni se obetimi de ni nyida so abomu ayusu ebeye na adwuma pepepepe se de wo se ye de adwuma na ni nyida beye na adwuma pepepe Samina ini bonya de from 100 Ghana cedis ubenya bi. We say edwuma samina yi 100 Ghana pe. Na kwa say pizza cry say. Pizza cry we brodo ni efroi eno cry ahe. Ukotwa wadum mbeto samina emfa busti ukra. Emfa busti wa brabo no. What the end ma me wona ma na frɛ na bra na beje wo de. Na semina yi enye semina yi anka ye no mu bi ni mu sei no ye ni be bia ye ne nam kan abra bokra ye hu so
enti sɛ wohu abrabɔ so na pɛ sɛ wohu so dia and ye hia ne sɛ wo sabe ka sɛm na ibi sɛ wo pɛ sɛ wo behu fada nso aba behu fada na fada yɛ obi a sɛ eba de huhu mu enuma de a